Pazimo. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. U miru Gospodu se pomolimo. Za višni mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Božji crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram i za one koji sa vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Za preosvećenog episkopa našega Longina, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir i vjerni narod, Gospodu se pomolimo. Za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane, Gospodu se pomolimo. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj, one koji vjerom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, patnike, sužnje, izdanike i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, nužde, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Pominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vekove vekova. Oh
Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nigdje i presno i u vjeki vjekovani, jedinorodni Sine i Slove Boži, besmerne sili izvoli spasenja našeg radi, oplotnik i sjatija Bogorodici i prisno Djevi Mariji, neprevožno očovječni sjat, rasnizjaže Hriste Bože, smrtio sme popravani, jedinci sjatija Trojici proslavljeni, Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Again and again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and each other in all our life unto Christ our God. For thou art a good God and lovest mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Tebe priliči svaka slava, čast, te poklonjenje Otcu i Sinu, Svetome Duhu, sada i uvijek i u veku vekova. Amin. Blagosloveni je Bog sveti Tvoj, svakda sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Premudro smjerno stojimo.
obitavaš i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
svaki put kad ga uhvati, lomi ga i penu baca i škrguće zubima i suši se. I rekao učenicima tvojim da ga isteraju i ne mogoše, a Isus odgovarajući reče: O rode neverni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti? Dovedite dete meni. I dovedoše ga njemu, i kad ga vide, odmah ga duh stade loviti, i pavši na zemlju valjaše se i bacaše penu. I upita oca njegova koliko ima vremena kako mu se to dogodi, a on reče: od detinjstva. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče: ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. I odmah povikavši otac detinji sa suzama reče: verujem, Gospode, pomozi mome neverju. A Isus videvši da se steče narod, zapreti uhu nečistome govoreći: duše nemi glovi, ja ti zapovedam, iziđi iz njega i više u njega ne ulazi. I povikavši, izlomivši ga, veoma iziđe. I bi kao mrtav, tako da mnogi govorahu umro je. A Isus uzevši ga za ruku, podiže ga i ustade. I kad uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovi: zašto ga mi nismo mogli isterati? I reče im: ovaj se rod ničim ne može isterati, do molitvom i postom. I otišavši odande, prolažahu kroz Galileju, i Isus ne htede da go dozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im da će Sin čoveči biti predan u ruke ljudske i ubiće ga. I kad ga ubiju, trećeg dana će vaskrsnuti. Let us attend. At that time, one of the crowd came to Jesus and bowed to him, saying, Master, I have brought to you my son, who has a dumb spirit, and whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth, and he is wasting away. And I told your disciples to cast it out, but they could not. And he answering him said, O unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him to me. And they brought him to him, and the spirit, when it saw Jesus, immediately threw the boy into convulsions, and he fell down on the ground and rolled about, foaming at the mouth. So he asked his father, How long is it since this has come upon him? And he said, From his infancy. Oftentimes it has thrown him into the fire and into the waters to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. But Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to the man of faith. At once the father of the boy cried out and said with tears, I do believe, help my unbelief. Now when Jesus saw that a crowd was rapidly gathering, he rebuked the unclean spirit, saying to it, You deaf and dumb spirit, I command you, go out of him and enter him no more. And crying out and violently convulsing him, it went out of him, and he became like one dead, so that many said, He is dead.
But Jesus took him by the hand and raised him, and he stood up. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be cast out in no way except by prayer and fasting." And leaving that place, they were passing through Galilee, and he did not wish anyone to know it, for he was teaching his disciples and saying to them, "The Son of Man is to be betrayed into the hands of men, and they will kill him, and having been killed, he will rise on the third day." In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters in Christ, in the 4th century in Egypt, in the deserts of Egypt, there was a great plague that came upon that area, and it is said that 1/3 of the monks was harvested by that plague. But the saying of the monks was that God is harvesting his saints for his kingdom. And they did not waver. They were not afraid. The purpose of our Holy Orthodox Church, dear brothers and sisters in Christ, is also to prepare us so that we may take anything that comes to us with courage, with hope, and with faith, so that we may, through the prayers, through the fasting, and all the other disciplines that the Church is providing for us, prepare ourselves to become a good harvest for our good Lord. When we started the journey of Great Lent, we celebrated first the Sunday of Orthodoxy. The following Sunday, the second Sunday, was dedicated to Saint Gregory Palamas. And very naturally, that's why we refer to the second Sunday of Great Lent as the second triumph of Orthodoxy. So last Sunday, we celebrated the Sunday which was dedicated to the Holy Cross, and we took out the cross and placed it in the middle of the church for all the faithful to come and to venerate it. And yet, today we are celebrating the 4th Sunday of Great Lent, a Sunday which is dedicated to Saint John of the Ladder. And also this Sunday, just as the second Sunday naturally follows and proceeds from the first Sunday, this 4th Sunday naturally proceeds from the 3rd Sunday. For in the 3rd Sunday, we venerate the cross of Christ. And Christ says, "Whoever wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." And in this 4th Sunday, we have a perfect example of Saint John of the Ladder, who took up the cross of Christ and who followed him. What is the meaning of the words, "Whoever wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me"? It was beautifully explained last Sunday in the sermons that we heard, that fulfilling these words of the Lord means that we should put our will aside, follow the will of God, and let God and his will work through us. There are two sides of the cross. There is a physical pain and agony of the cross. There is a Christ, our Lord, who is crucified and nailed on the cross. But there is also a spiritual side and suffering. And that suffering is much greater than the actual physical suffering. That's why our Saint Bishop Nikolai Velimirovich very wisely said
that the highest point of the suffering of the Lord was not on the cross itself, but in the Garden of Gethsemane, where he was sweating and his sweat mixed with blood was falling down on the ground. That was an internal battle, an internal agony and suffering. And what did Christ do? His words were, "Father, if it is possible for this cup to pass by me, and yet not my will, but your will be done." 2 more times in the Gospel we hear the same expression. Once he dedicated his will to the will of God. Once it was decided in our God-man that the human will was to follow the will of God. After that, we do not hear much from our Lord. He goes to the cross as a lamb, and we do not hear his voice. Actually, the only words that we hear from the Lord from the cross are, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." In today's Holy Gospel, dear brothers and sisters in Christ, we meet a man with whom not only that we do identify, but with whom we should identify. In this Gospel, we are not called to follow the faith of the apostles, but to follow the faith of a man whose name we do not know. A man who brought his son, who from his infancy was suffering from demon and his spirits, and he brought him to Christ's apostles, and yet they were not able to cure him. That's why Christ says, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you?" These words he utters to his disciples. And then when they bring the boy and he inquires about the condition of this boy, he asks the father and he tells him, "If you believe, anything is possible to those who believe." And Father says something very important, something that relates to the message of the third Sunday. "Father," he says, "I believe, help my unbelief." Here is the explanation of the words of the Lord. "If someone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me." And this is exactly what the father of this poor young boy did. He was aware that his faith was very weak. He was aware that by his own strength, by his own power, by his own will, he was not able to help his son. And that's why he said, "Father, help my unbelief." And that's exactly what the Lord expects from each and every one of us. He does not want us to come to us and to say that we are faithful people, that we are believing people. We come in front of him, and many times, many of us come to churches with great confidence that there is nothing wrong with us. But that's only a makeup, a face that does not belong to us. It is our fake identity that is not natural, that is not true, that is not sincere. That is the hypocrisy of today's society and the hypocrisy of each and every one of us. And God does not want us to appear to him like fake people, like fake individuals, like fake Christians. He wants us to come in front of him in honesty and in sincerity, and to tell him that we are sinful people, full of sins, temptations, challenges, that we fall every day, from the moment we get up until the moment we go to bed. And that's what God wants to hear from us, to hear our sincere and honest confession. In today's Holy Gospel, Christ also says that this kind, the evil kind, can only be cast out through fasting and through prayer. And that's why today we celebrate St. John of the Ladder. And that's why this Sunday is dedicated to him, because he was a man of prayer and of fasting.
and he lived in the 6th century, and he wrote a wonderful book, The Ladder of Divine Ascent, referring to an event when our forefather Jacob had a vision in the Old Testament of the ladder whose one end was here on the ground and the other end was reaching up to heaven, and angels going up and down. That inspired St. John of the Ladder in the 6th century to write this wonderful book that, next to the Holy Bible, is the most wide-read book in the Orthodox and Christian tradition. And this book is supposed to teach us and teaches us about the steps that we need to take if we want to reach perfection, if we want to prepare ourselves like the monks of the 4th century of the deserts of Egypt, to be ready and to be prepared for the harvest of the Lord. And what does he begin with? We would all think that he begins with humility, which is the foundation of our faith. But yet, there are other steps that have to take place before humility. And those steps are, first, that we need to renounce the world in which we live, that we need to detach ourselves from this life and from this world, again to follow the will of God. It doesn't mean that we need to remove ourselves from this life and this world. Absolutely not. He expects us to renounce our will and to follow the will of the Lord. That's why the longest chapter in the book of the Divine Ladder is the 4th chapter, which talks about obedience. Before we may become humble, we have to become obedient to God, to His will, and to His Holy Church. Obedience, according to St. John of the Ladder, is the tomb of the will and the resurrection of humility. As I mentioned a couple of weeks ago, obedience is when we abandon discernment in the wealth of our discernment. When we think that we have so many things that we can say and defend our position and our opinion, that we become silent and obey the will of the Lord. Of course, at the end of that ladder, on the top of the ladder, is divine love. And that is the purpose of our lives. Dear brothers and sisters in Christ, we live in very challenging times. In the times of this great pandemic, which is spreading the fear amongst many of us, the fear of the coronavirus. What are the symptoms of this virus? The symptoms are the shortness of breath, high temperature. In the book of the Divine Ladder of St. John of the Ladder, he talks about God, who is not only good, but ultra good and all good. And he created all the reason endowed people out of his goodness, and he endowed all of us with the gift of freedom. And he is the God of the free beings, St. John says. But he is the God of all of us, of those who are righteous and those who are not, of those who are young and old, of just and unjust, of healthy and of sick, because he gives his air for breathing to each and every one of us. So if we suffer for coronavirus and have shortness of breath, it is the air that God gives us. If we have temperature, it should remind us of the warmth that God gives us through His Son. If we have temperature, it should remind us of the rain that God gives us, and through that He feeds us. How many of us get up in the morning and say, "Thank you, God, for giving us the air for breathing. Thank you, God, for giving us the wonderful sun. Thank you for giving us blessed rains, so that we can enjoy the beauty of your world and of your creation." Very few of us do that. So that's why this isolation, this plague, we should use for our own benefit. For the physical benefit, to listen to the doctors and medical experts to protect our health,
but also for our spiritual benefit. We are in isolation. How will we come out of the isolation? Will we come out as better people, better Christians, or will we come out the same? I will finish my sermon with a true story, true anecdote from one of our very famous bishops who had this experience. An older woman came to him and she said, "Father, I cannot take my husband anymore. I want to die and go to paradise." And the father said, "My dear, the only way, it is impossible, the only way for you to go to paradise is with your husband. Without him, you can only go to hell." And she says, "I do not want to go to paradise with him. I will go anywhere, just not to be with him." I can give you very long explanation as to how we should truly behave and use this time in isolation. But the best advice is, and the shortest one, that we should bow in front of our spouse and ask for forgiveness and come out of this isolation as a renewed and better family, with better relationships with our spouse, with our children, with our neighbors, and especially with a much better relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Recimo svi sve duša od svega uma svoga, recimo: Gospode, Sadržatelju Božu, Otaca našeg, molimo ti se, usliši i pomiluj. Pomogi nas, Bože, u velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši i pomiluj. Još se molimo za blagovjerni i čistoljubivý rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za najsvetijega patrijarha našeg Irineja i za preosveštenog episkopa našeg Gina i za svog Hristo braću našo. Još se molimo za braću našu sveštenike đakone i za sve o Hristu bratstvo naše. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj, puštenje grijehova, slugu Božih. Protodjakona Pavla, Radovana, Vukomira, Nevene, Bogdanke, Ljubomira, Danice, Dragane i Dragana i braćovoga svetoga hrama. Još se molimo za blažene, zaboravne svete patrijarhe, pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivačovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braće naše koje ovdje počivaju i za pravoslavne svuda. Još se molimo Otcu našem nebeskom, lekaru duša i tela naših, koji je poslao jednorodnoga Sina svoga, Gospoda našega Isusa Hrista, koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, da pokaže i na nama milost svoju preizobilnu, da zaustavi opaku zarazu, zdravlje da sačuva u zdravlju, bolove da isceli one koje ih leče i one koje i u bolima i zdravima pomažu, da blagoslovi ukrepi, a svima nama da oprosti grehe i dovede nam vere, nade i ljubavi. Recimo svi, usliši nas, Gospode, i milostivu pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetu, prisečasnom hramu ovome, za one
starog svetog hrama i da im se oprosti svaki grijeh, voljni i nevoljni. Još se molimo da Gospod Bog naš nastani dušu njihove, a Bog je pravednici blaženstvuju i Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, milost Božju, carstvo nebesko i oproštaj grehova njihovih, molimo od Hrista, besmrtnoga Cara i Boga našega. Gospodu se pomolimo. Bože, duhova i svakoga tijela koji si smrt satru i đavola pobjedio i život svijetu Tvome darovao, Ti sam, Gospodu, pokoj duši, ustavi slugu Tvoji, protojereja, Miodraga, Dragoljuba Denisa i slugu Božije i Mirosiljke, Đure, Dušana, Rade, Darka, Milene, Blagoja, Miodraga, Marije, Dušana, umjesto svijetu, umjesto cveta, umjesto pokoja, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje, svaki greh što su učinili rečju, djelom ili mišlju, Ti kao dobar i čovjekoljubi Bog oprosti. Jer nema čovjeka da živi, a da ne greši, Ti si jedini bez greha, pravda je Tvoja pravda vječna i reče Tvoja istina, i osjeti vaskrsenje, život i pokoj, ustavi slugu Tvoji, protojereja, Dragoljuba Denisa, Miodraga, Mirosiljke, slugu Božih, Mirosiljke, Đure, Dušana, Rade, Darka, Milene, Blagoja, Miodraga, Marije, Dušana, Hriste Bože naši, Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem, presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvijek i u vekove vekova. Oglašeni, pomolite se Gospodu. Molimo se za oglašene, da ih Gospod pomiluje, da ih nauči reči istine, da im otkrije evanđelje pravde, da ih prisjedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj Bože blagodaću Tvojom. Oglašeni glave svoje Gospodu priklonite, da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Vi koji ste oglašeni, iziđite, vi koji ste oglašeni, iziđite, niko od oglašeni da ne ostane, a vi koji ste verni, opet o miru Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Premudrost, jer Tebi priliči
Presvetijega Patrijarha našega Irineja i preosveštenoga episkopa našega Longina, sveštenički monaški čini sav klir crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Stradalni rod naš srpski, a posebno na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Sve one koji uče i koji se uče u ovom svetom mjestu, učitelje, djecu, omladinu, đake, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Da nas Gospod Bog zaštiti i sačuva od velike zaraze ove, da zdrave sačuva u zdravlju, bolesne da posveti i isceli, a one koji nas leče i o nama vode brigu, da pomiruje i sačuva u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Ove služitelju Božije radovana Vukomira Nevenu Bogdanku, Ljubomira Danicu Draganu, protiđakona Pavla Dragana, Anku i Živku, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. Blaženo upokojene služitelje Božije, protojereja Dragoljuba, protojereja Miodraga, protinicu Mirosinku, Đuru, Dušana Blagoja, Darka i sve upokojene braću i sestre naše, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek vekove vekova. All of you and all Orthodox Christians, may the Lord God remember His kingdom, always now and ever, and unto ages of ages. Hristo vaše osobne Gospodine, Milosrđem
jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i u vekove vekova. Mir svima, peace be with you all. Volimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Stojmo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Otca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Pobjedničku pjesmu, pevajući, kličući, uzvikujući i govoreći. Sa ovim blaženim sjeločima mi kličemo i govorimo sveci presveti. Ti nemate vere, veličastu sveti tvoje pravednosti, u svidarima svojima svojima si postupio s nama po pravu.
svetitelja sve koji su ti svakog pokorenju vodili, govorio si na ustima slugu tvojih proroka, da ja noćima smo sebi koji si golo spiti. Dao si nam zakon, pomoć odredio si nam anđele koji čuvara kada se naruši buduća vremena. Govorio si nam samim sinom tvojim kroz koga si veko je stvorio, koji je brisanje slave tvoje, obliče bića tvoga i sve nosi reču sile svoje, i koji nije smatrao za otmicu to što je radan tebi, Bogu i Otcu, pa ipak on. I previši Bog javi se na zemlji sa ljudima poživio, protivši se od svete djeve, ponizi se, uzevši obliče sluge, postade jednak tijelu smirenja našega, da nas učini jednakima liku slave njegove, jer pošto kroz čoveka greh uđe u svet i kroz greh smrt, tako se jedan rodi tvoj sin koji se naruči tebe, Boga i Otca, blagovole roditi u žene, svete Bogorodice, prisno Djeve Marije, podrobiti se zakonu, suditi greh tijelom svoje, da bi oni koji umiru Adamu bili oživljeni u samom Hristu tvome, i on živeći u ovom svetu, da ne spasonosne zapovesti, odvrativši nas od obmane idolske, privede nas poznanju tebe, istinitog Boga i svetog Otca, i steče sebi nas, narod, izabrane carsko, sveštenstvo, sveti rod, očisteš nas vodom, svetiš na Duhu Svetim, dade se u zamjeru smrti, koja je nas prodane grehu zdržala u ropstvu, i sišavši krstom mu, a da sobom ispuni sve i sva pokida okove smrti, vaskrse u treći dan i svakome tijelu, otvoj putu vaskrsenje smrti, jer ne beše moguće da Gospodar života bude držan u smrti, on postade prvina umrlih, prvorođeni iz mrtvih, da bi bio on sam sve i sva, prvenstvujući u sebe i uzišavši na nebesa, sede s desne strane veličanstva svoga, tvoga na visinama, i on će opet doći da svakome da po delima njegovim, a ostavi nam on kao spomen spasonosnog stradanja svoga, ovo što smo po njegovim zapovestima predložili pred tobom. Jer preno što će poći na dobrovoljnu i preslavnu i životvornu smrt svoju, onu noću koju predavaše sebe za život svijeta, uze hlebu svoje svete, prečiste ruke, pokaza ga tebi, Bogu i Otcu, i zablagodarivši, blagoslovivši, osvetivši, prelomivši ga, dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se radi vas lomi za otpuštenje grehova. Tako isto uzreši čašu sa rodom vinogradarskim, rastoriši, blagodaviši, blagodaviši, posvetiši. I dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se radi vas i radi mnogih proliva za otpuštenje grehova. Ovo činite u moj spomen, jer kad god hlebova jedete, čašu ovu pijete, vi smrt moju objavljujete, vaskrsenje moje ispovedate, stoga i mi, vladiko, sjećajući se njegovih spasonosnih stradanja, životvornog krsta, tegelova vaskre, pogrebenja i smrti, vaskrsenja, na nebesa ulaska, i s desne strane Boga i Otca sedane, slavnog i strašnog i drugog dolaska njegovog. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svih i za sve. Bože milosti, budi meni grešnog, Bože milosti, budi meni grešnog, Gospode, koji se treći časa srce čisto sa presveti vladiko, i mi grešni i nedostojni sluge tvoje, udostojni služiti svetom žrtveniku, ne zbog pravednosti naše, jer ništa dobro ne učili smo na zemlju, nego zbog milosti i samilosti tvoje, koji si bogat izdao na nas, smelo pristupamo svetom žrtveniku tvome i predloživši predobrazce svetoga tijela i krsta Hrista tvoga i krvi Hrista tvoga, tebi se molimo, tebe prizivamo sveti nad svetima, da blagovoljenje dobrote tvoje dođe duh tvoj sveti na nas, na ove predložene darove, i da ih blagoslovi, posveti i pokaže hlebova i samim prečastim tijelom Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. A čašu ovu prečasnom krvlju Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, prolivenom za život svijeta, da nas pomeni Gospodu carstvu svome, da nas sve koji se od jednog hleba i jedne čaše pričešćujemo sjedi
javcima, prorocima, apostolima, propovednicima, evanđelistima, mučenicima, ispovednicima, učiteljima i sa svakim duhom pravednika preminulog u veri. Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju. od nečistih duhova, plovi sa onima što plove, putuju sa onima što putuju, udovice štiti, siroča zaštiti, suži, oslobodi bolesnika, isceljuj. Pomeni Bože one što su po sudskim isleđenjem i one po rudnicima i one u iznastvu i one na teškim radovima i sve što su bilo kakvoj nevolji i nuždi i opasnosti. Pomeni Gospode Bože naš i sve one kojima je potrebno Tvoje veliko milosrđe i one koji nas vole i one koji nas mrze i one koji nas nedostojne zamoliše da se za njih molimo. Pomeni Gospode Bože naš i sam narod Tvoj, izlij na svu bogatu milost Tvoju i daruj svima ono što mole za spasenje. I one koje mi ne spomenu smo zbog neznanja ili zaborava ili zbog mnoštva imena, Ti sam Bože pomeni, znajući svačiji uzrast i ime, znajući svakog nas još od utrobe matere naše. Jer si Ti, Gospode, pomoć bespomoćnima, nada beznadežnima, spasitelj vitlanim burom, pristanište moreplovcima, lekar bolesnima, sam budi svima sve i sva. Ti znaš svakog od nas, znaš i molbu i dom i potrebu našu. Izbavi, Gospode, i gradova i svaki grad i zemlju od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najezde, tuđinaca i međusobnog rata. Pomeni, Gospode, najpre preosvećenoga episkopa našega Longina i daruj ga sveti Tvojim crkvama u miru, čitava časna, zdrava, dugovječna i da pravilno upravlja rečju istine Tvoje. Za prinesene i osvećene
Pomože nam za to božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i tjeskobe, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Sam dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda molimo. Anđela mira, vernog Božju, čuvara duša i tijela našeg Gospoda molimo. Oproštaj i otpuštenje grijehova i sagrišenje našeg Gospoda molimo. Dobro i korisno dušama našim i svetu od Gospoda molimo. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bezbolan, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. I zamolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebi jedni drugi sam život svoj Hristu Bogu predajmo. I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe, nebeskoga Boga Otca, i govoriti: Oče naš, Iže jesi na nebesje, da svjati se ime Tvoje, da bude carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesje i na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam dnes i ostavi nam dolgi naše, jako živi i ostavljaj dužnikom našim. I uvedi nas u iskušenje, i izvedi nas iz zla. jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vek i u vekove vekova. Mir svima pismijem Tvojom. Glave svoje Gospodu, vi klonite. Blagodaću i milosrđevi čovjeku ljubim jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i u vjekove vjekova. Ti koji se Otcem sediš gori, ovdje si nevidljivo sa nama i odosno nas daje svom moćnom rukom predaš prečisto tijelo, svoju prečasnu krv, a preko nas i svemu narodu. Bože milosti budi meni grešnome, Bože milosti budi meni grešnome, Bože milosti budi meni grešnome. Pazimo svetinje svetima. Pomisle zove se Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto tijelo Tvoje i ovo sama časna krv Tvoja. Stoga Ti se molim, pomiluj me, oprosti mi sagrešenje moje, hotimično i nehotično. Učini reči i djelom svesno i nesvesno i udostoj me da se neosuđeno pričistim prečistim tajnama Tvojim napuštenje grijehova i na život vječni. Primi danas, Sine Bože, za pričasnika tajne večne Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim. Niti ću Ti dati celim kao Juda, već kao razbornik ispovedam Te. Pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na iseljenje duše i tijela.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, baš je neobično da budemo u Svetom hramu na nedeljnoj službi sred časnog posta i da ne vidiš punu crkvu. Tužno je, jer mi svi znamo, dobro znamo i stalno čujemo i na televiziji, na radiju, na internetu, čitamo stalno o virusu. I ljudi se plaše. Ne znaju šta će da rade, idu u kupovinu, kupuju maske, mogu i naći, kupuju alkohol, sanitizer, kupuju rukavice i sve moguće da se brane od virusa. To je u redu. Trebamo da budemo pametni, da se branimo od virusa, od bolesti. Gospod nam je dao da mislimo, razumno i da se čuvamo. To je sve u redu i dobro. Ali postoji jedan virus koji je mnogo opasniji od koronavirusa. Ovaj virus je jedan ko ubija, a ne samo čoveka, nego dušu njegu. Taj virus se zove greh. Greh nas uništava, draga braćo i sestre, jer nismo svesni gde se nalazi greh oko nas. Mi zaboravljamo da je zaista greh i grehovne misli i grehovna dela oko nas non stop. Ali umjesto da idemo da kupimo maske od toga, i sanitizer, i alkohol, i papir, i sve drugo, mi kažemo, pa nije to toliko opasno. Mi mislimo da je, pa to je nešto što nije strašno, pa svak greši. A zamisli da neko uđe u hram ili negdje gdje ima puno naroda koji je zaražen koronavirusom. I svi kažu, pa to nije ništa strašno, pa šta? Pa svak to ima sada. Pa šta će da radi? Neka pusti. Pa mi bi se plašili toliko, mi bi trčali negdje van crkve, van zajednice, gdje god možemo, samo da se izolujemo od koronavirusa, kad bi znali tačno da je tu sa nama. Ali kad neko spominje greh, pa, dobro. Ali mi trebamo da se čuvamo od greha. Sad, pogotovo za vreme Velikog posta, mi trebamo da različimo više o tome. Kako da se sačuvamo od greha? Kako da uzmemo masku duhovnu, da stavimo na lice, da ne ulazi ono što je pokvareno, ono što je loše, odnosno mrsnu hranu, i da pazimo što izlazi iz usta, loše reči, da kupimo kroz molitvu duhovne rukavice, da čuvamo naše ruke od zlih dela, da mi kupimo sanitizer, alkohol duhovni, da mi očistimo od tih zlih dela i da razmišljamo koliko oko nas postoji greh i koliko trebamo da se branimo od tog greha. Virus, taj, odnosno greh, je mnogo opasniji i smrtonosna bolest koja nas ne vodi samo iz ovog života, ali vodi nas pakao. Ali, hvala Bogu, sve milostivno, vlasništvo, mi imamo lek. Mi i
imamo jedan lek protiv tog virusa, protiv greha. Taj lek je Gospod Isus Hristos. Imamo sveto pričešće, njegovo telo i krv, koje nas isceli od greha, koje nas uzdigli na nebo, od greha i od smrti, vrati nas u večni život. Tako, draga braćo i sestre, iako trebamo da se čuvamo od opasnog virusa korona i od drugih virusa i da čuvamo svoje zdravlje, ajde ovi dane kad smo uglavnom izolovani, da smo u kući, da razmišljamo više o duhovnom životu i o virusu greha. Da se branimo od greha, da postimo sve jače i jače, da kažemo u molitvama: Gospode, pomozi mi, čuvaj me od greha, sačuvaj me od propasti i vodi me u Tvoje nebesko carstvo. Da iskoristimo ovu priliku da više čitamo duhovne knjige, da ustajemo ujutru da pročitamo molitve u cjelini, da idemo na spavanje i pre spavanja da pročitamo molitvu. Kad jedemo nešto, da se prekrstimo i da pročitamo molitvu Gospodnju Oče naš. I preko dana, ako moramo negde ići, da se prekrstimo kad sedemo u kola i da kažemo: Gospode, pomozi mi, zaštiti od virusa i od greha. I pomozi mi da budem spreman da dočekam Tvoje vaskrsenje, koje za 3 nedelje trebamo da proslavimo. Da budemo dostojni hrišćani. Nikad nećemo biti dostojni, ali Gospod će nas udostojiti i da trčimo u sveti hram i da primimo sveto pričešće. Tada ćemo biti sačuvani i od greha i od svega što je protiv nas u ovom svijetu. A mi ćemo najvažnije biti ograđeni i očuvani od đavola, koji je naš mučitelj, ko nas mrzi, ko hoće da nas baci u ad, da budemo u večnoj muci sa njim. Ali Gospod Isus Hristos će nas sačuvati i biti s nama, ali je važno da budemo kao taj čovjek za koga smo čuli u Svetom Evanđelju danas, da kažemo: Gospode, verujem, pomozi mome neveru. I kad imamo veru, onda je Gospod s nama i mi smo sa njim. Neka bude tako, neka vas Gospod čuva i blagoslovi svima vama, oni koji su ovdje i oni koji su u kućama svojim. Neka Gospod zaštiti sve nas i od virusa i od greha i vodi nas u njegovo carstvo. Amin. Sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. A nas jako je vremija,
Blagodarimo Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni drugi i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Blagodarimo Ti, Gospode Bože naš, zaprišiši svetim, prečistim, besmrtnim i nebeskim tajnama Tvojim, koje si nam dao na odobrotvorenje, osvećenje i iseljenje duša i tela naših. Ti sam, Vladiko svih i svega, daj da nam pričiše svetim telom i krvlju Hrista Tvoga, bude na veru neposrednu, na ljubav nelicemernu, na umnoženje mudrosti, na iseljenje duše i tela, na odagnanje svakoga protivnika, na vršenje zapovesti Tvojih, na blagougodan odgovor na strašnom sudu Hrista Tvoga. Jer si Ti osvećenje naše i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. U miru iziđimo, Gospodo se pomolimo. Gospode, Ti blagosilješ one koji Tebe blagosiljaju i osvećuješ one koji su Tebe uznaju, spasi narod Tvoj, blagoslovi naše Tvoje, čuvaj proći crkve Tvoje, osveti neka ljube hrastu doma Tvoga, Ti ih proslavi božanskom silom Tvojom, i ne ostavi nas koji s Tebe nadamo, daruj mir svetu Tvome, crkvama Tvojim, sveštenicima i svima narodu Tvome, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dozvoje silazi od Tebe, od svetlosti, i Tebi slavu, blagodarenje, poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veki vekova vekova. Gospodu se pomolimo. Gospode Bože naš, Ti si bogat milosrđen i prevode propisom Tvojim, upravlja životom našim, Ti sam čovekoljubče, usliši molitve naše, primi pokajanje naše za grijehe. Smiluj se na nas kao što si se smilovao na narod Tvoj, u dane cara Davida i zaustavi širenje zaraze, novojavljenom opakom bolešću, lekaru duše i tijela naših, podari isceljenje i oporavak oboljelima, a zdrave sačuvaj od ove i svake druge bolesti, da bismo svi jednim ustima i jednim srcem hvalili, slavili i blagošiljali prečasno i veličanstveno ime Tvoje. Blagoslovi sve blagi Gospode i blagodaću svoju zaštiti, ukrepi sluge i slušnje Tvoje, koje se sa ljubavlju samoprehodno staraju za isceljenje i oporavak braće svojih, sestara svojih u bolnicama ili u domovima njihovim. Ukloni bolesti, patnje među ljudima i nauči nas da cijenimo život i zdravlje kao darove ljubave Tvoje. U svakoj tuzi i nevolji našoj Ti nam budi utjeha, nada, oslonac, ukrepljenje i isceljenje. Daruj nam, Gospode Bože naš, mir svoj, ispuni srca naša čvrsto verom u Tebe, nadu, dobrotu i zaštitu Tvoje i ljubav, Tvoju preljubav prema Tebi. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću svojom i molitvama. Presvete Bogorodice, svetih anđela Tvojih, svi sveti koji Ti od pamtiveka vegodiše, jer si Ti dobri čovjekoljubi Bog naših, Bog koji nas milo i spasava i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek vekove vekova. Lord our God, you are rich in mercy and in careful wisdom, direct our lives, listen to our prayer, receive our repentance for our sins, bring an end to this new infectious disease, this new epidemic, just as you saved your people in the time of David the king. You who are the physician of our souls and bodies, grant restored health to those who have been seized by this illness, raising them from their bed of suffering, so that they might glorify you, O merciful Savior, and preserve in health those who have not been infected. By your grace, Lord, bless, strengthen, and preserve all those who out of love and sacrifice care for the sick, either in their homes or in the hospitals. Remove all sickness and suffering from your people, and teach us to value life and health as gifts from you.
Give us your grace and your peace, O God, and fill our hearts with unflinching faith in your protection, hope in your help, and love for you and our neighbor. For yours it is to have mercy on us and save us, O Lord God, and to you we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Svetoga Vasilija Velikoga, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, svetoga apostola Aristovola, svetog mučenika Savina i svetog Jovana Lesvičnika, čiji spomen danas praznujemo, sveti glavnoapostolnik Ćirila i Metodija, učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save Arsenija, Maksima Vasilja Ostroškog, Petra Cetinskog, Nikolaja Žičkog, Justina Čelijskog, Mardarija Libertiveskog, Sevastijana Džeksonskog, svetoga Lazara Kosovskog mučenika i svih srpskih mučenika i novomučenika, svetih pravednih bogotaca Joakima i Ane i svih sveti, da nas pomiluje i spase kao dobar i čovjekoljubi. Molitvama svetih otaca naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Sve blagoslovio na zdravlje i na spasenje sveta liturgija, neka Bog blagoslovi sve one koji su ostali u domovima, koji su danas iz ljubavi i pažnje pratili svetu liturgiju preko Facebooka ili drugih kanala. Zahvaljujemo se našoj braći Dejanu i Goranu i Protenici Jeleni koji su se potrudili da svi mogu da prate svetu liturgiju putem, elektronskim putem. Zahvaljujemo se svim parohijanima koji su nastavili da pomažu ovaj sveti hram i njegovu misiju i prije i sada u toku ove krize i zahvaljujemo se svima koji će nastaviti da isto rade. Da vas sve Bog sačuva, blagoslovi, da nađete snage, mira, ispunjenja i smisla u svojoj duši, u svom srcu, u svom životu, baš u vreme krize. Krize upravo i dođu zbog toga. Kriza, krisi znači sud, vrijeme kad procijenimo i sebe i druge i ko smo i šta smo i kakvi smo ljudi, kakve smo vere i kakve smo ljubavi i prema sebi i prema drugima. I zato vas molim da imate i odgovornosti i ljubavi i pažnje i prema sebi i prema drugima. Da ne glumimo pretjeranu pobožnost koju najčešće nemamo, važnija je ljubav i pažnja od svega ostaloga.